I u ovom videu da se odgovori na pitanje može li Terra Luna da se vrati, može li UST da se vrati. Ako pogledamo na CoinMarketCapu ko je to imao najveći pad u posljednjih 24 časova, to je Terra Luna sa padom od preko 91%. Na drugom mjestu je odmah Stablecoin. Terra Stablecoin pad 43,68%. Tu je naravno treće mjesto Fantom. Ajde da vidimo kakvo je stanje po pitanju 7 dana. Po pitanju 7 dana Terra Luna pala je preko 96%. Eto, za samo 7 dana. Fantom je na 4. mjestu, pad preko 50%. I na 5. mjestu je Stablecoin, pad 49,26%. Sad što se tiče Terra Lune i njenog Stablecoina, šta je tu bitno? Bitno je to da trebate razumjeti kako funkcioniše ceo sistem. Vi ste imali Stablecoin koji je davao kamatu od gotovo 20%. E sad, u čemu je stvar? Stvar je u tome kada vi date negdje vaš novac, taj novac logično neko treba da uzme, da pozajmi, da on, što bi se reklo, obrne taj novac, napravi neki profit, vrati vama vaš novac, zato što je pozajmio vaš novac, da vama neku nagradu kao kamatu, a on od svog profita uzme ostatak. I onda na taj način vi imate pokriće, odnosno taj koji je pozajmio vaš novac, on je napravio neki posao, napravio neki biznis, napravio je profit i tako napravio pokriće za vašu kamatu. E sad što se tiče Terra Stablecoina, dok sam istraživao njemu, čitao sam i naišao na jedan podatak pre nekoliko mjeseci, ne znam baš tačno kada, ali ima jedan duži vremenski period, da od svog tog novca, od svog tog Stablecoina koji je bio na Anka protokolu i koji je donosio kamatu od skoro 20%, da samo trećina, odnosno četvrtina UST-a je imala pokriće za svoju kamatu. Znači neko je pozajmio, odnosno uzeo kao zajam UST da nešto radi njime i da kasnije vrati UST, naravno uz kamatu. E sad postavlja se logično pitanje, ostali novac, odnosno ostali UST koji je bio tu, on je dobio kamatu, a odakle kamata, odakle pokriće, kako to vi dobijate kamatu, a niko ne koristi taj novac, niko ne pravi nekakav profit koji će napraviti pokriće za tu vašu kamatu. E pa možemo da kažemo, sad naravno da se ne jave odmah neki filozofi, da mi razglabamo o detaljima, može da traje debata i satima, ali da bih ja vama što slikovitije to objasnio, gledat ću da što preciznije se izrazim, možemo reći da je to u suštini bila neka vrsta piramide. Što znači bile su visoke kamate, ljudi su dolazili i ovdje na defilami možete vidjeti količina novca je samo rasla, naravno uz neke manje padove. I sada vi ste recimo uložili ovdje, imate prihod 20% kamatu na godišnjem nivou, ovi ovdje koji su došli, oni vama isplaćuju tu kamatu. Ali pošto je velika kamata, dolaze novi. Naravno, pošto je velika kamata, onda niko od ovih koji su ranije došli, odnosno velika većina njih, i ne diže novac, tako da novi UST može da se štampa bez pokrića. I onda oni dolaze novi, oni isplaćuju kamatu ovima, onda dolaze novi, isplaćuju ovima. I to je tako raslo. Naravno, desi se neki manji pad, ali suština priče je da ste vi ulagali tu Stablecoin, vama se kao nagrada davala kamata, štampao se UST bez pokrića. E sad, kad se desi neka malo veća prodaja, evo recimo ovdje je bio dip, na primjer, mehanizam je radio tako da se mintuje nova luna. Znači ja sam vama odštampao UST i dao vam bez pokrića kao kamatu. I pošto nema pokriće, logično UST krene da gubi vrednost. Šta se u tom slučaju radi? UST, na primjer, krene da pada ispod dolara, ali osnivači ovog projekta su napravili tako da oni ga i dalje računaju kao da je $1. I šta se onda dalje dešava? Na primjer, UST krene da padne i treba da ima vrednost 90 centi, a na tržištu je Terra Luna $99. Znači vama treba 110 UST za jednu Terra Lunu, jer UST je pao na 90 centi. Ali šta rade ovi iz projekta? Oni kažu, iako je UST pao na 90 centi, mi njega računamo da je i dalje dolar. I mi uzimamo 99 UST-a, mintujemo jednu Terra Lunu, tu Terra Lunu prodajemo na tržištu i dobijamo 99 USDT-a i mi tako faktički stvaramo pokriće. Odnosno ne dozvoljavamo UST-u da padne ispod dolara. Nada se da ste shvatili suštinu. Ko razume, on će shvatiti o čemu se radi, a sada ja da objašnjavam i da komplikujem situaciju i da dužim video na po sat vremena, to ipak nije rješenje.
Sad, o čemu se dalje radi? Previše se odštampalo novca bez pokrića, to je prva stvar. Druga stvar, krenuo je pad na berzama i na berzi kripta i na berzi nekih drugih stvari. Samim tim mnogi su krenuli u isto vreme da uzimaju taj novac, da uzimaju te profite, ali pošto nemate pokriće, došlo je do sloma. Pogledajte vi market cap Terra Lune. Market cap Terra Lune je 2 milijarde. A pogledajte ovdje na Anka protokolu sada imate preko 2 milijarde UST-a, a bilo je evo ovdje oko 18 milijardi. Znači, Terra Luna nema više snagu da ona odbrani taj UST. I jednostavno, to je kao kod klasične piramide, raslo i odjednom pap. To je to. Evo, ako pogledate ovaj moj video pad na berzi, kratki komentar Bitcoin koji je objavljen 11. aprila, vidjet ćete da je circulating supply kod Terra Lune bio 354.850.491 luna. A pogledajte sada je circulating supply 955.222.310 luni. Znači vidite kako je u veoma kratkom roku Terra izuzetno mnogo veliku količinu luni izbacila u cirkulaciju. Znači ona je mintovala te lune u pokušaju da odbrani UST i naravno nije mogla da uspe u tome zbog toga što je mnogo novca došlo u stablecoin i njima je data mnogo velika količina UST-a kao kamata bez pokrića. I to je jednostavno veliki market cap i ne može onda Terra Luna sve to da izdrži. I onda se pokrenula lančana reakcija. Štampate veliku količinu Terra Lune da biste odbranili UST, sami tim izazovete veoma veliku inflaciju, srušite dodatno lunu koja se ruši zato što se ruši Bitcoin, ne uspete da odbranite ipak UST, pa se sruši ipak i taj UST, a onda pošto se sruši UST, onda se dodatno opet sruši i Terra Luna. I sve se sruši totalno. Sve više što su štampali Terra Lunu u pokušaju da odbrane stablecoin, sve se više rušila cena Terra Lune, samim tim i kapaciteti za dalju odbranu. Ako vratite video malo unazad, vidjet ćete da je circulating supply kod Terra Lune bio 853 miliona, evo sad je 955 miliona, znači ja kako snimam video, tako sve je veći circulating supply kod Terra Lune. Tako da ja mislim da od ovog projekta nema ništa. Zato što je od početka delovao kao piramida, radio je bez pokrića i što je najbitnije, izgubio je poverenje, a kada vi izgubite poverenje, onda tu prostor za razvoj gotovo da ne postoji. Sad neko će reći kako eto nekad je bilo padova i kod drugih projekata pa su oni uspjeli. Pa da, jeste, ali ti padovi nisu bili ovako veliki. Evo recimo kod Tethera pogledajte na CoinMarketCapu, najniža cena ikada je 56 centi bila, to je prva stvar, a UST je pao čak ispod 23 centa. Druga stvar, sada imate mnogo veću konkurenciju, mnogo više stablecoina, imate ozbiljnije stablecoine, tako da zašto bi neko se zamarao sa Terrom. Terra je i privukla tolike ljude na svoj stablecoin visokim kamatama, pošto se sada pokazalo da od toga nema ništa, na osnovu čega bi oni bilo koga privukli u svoj projekt. A i Terra Luna kao projekt je toliko narasla zahvaljujući tom stablecoinu, sad bez stablecoina Terra drugo ništa konkretno bitno nije ni nudila, a sad je izgubila i ono najvrednije, to je povjerenje, tako da što se mene tiče od tog projekta nema ništa. A neko u komentaru mi je napisao, kaže, druže, nemam ništa protiv ono što govoriš, ali vidi se da nisi dugo u kripto. Zato i ovakva panika ima kod tebi. Znači vi iznesete svoje mišljenje da će nešto da propadne i neko odmah misli, a ti paničariš. Zašto bi to bila panika? Prva stvar, ali ovo je još jače, kaže, ja sam od 2013. u kripto i vidio sam svašta, čak i još gorije od ovo i sve što treba je samo strpljenje. Ali to je nevjerovatno kako ljudi imaju potrebu da se oni hvale, znaš, ja sam od 2013. od 2011. u kriptu, ja sam duže od tebe, znaš, ono, kao neka deca, kao neki deda kad nema nijedan argument i onda dođe i priča, koliko ti mali imaš godina? Kakve su to gluposti? Ali onda je stvarno u kriptu, nikad ne bi napisao, potrebno je samo strpljenje. Jer onaj koji je stvarno dugo u kriptu, on je video da je 90%, preko 90% coina propalo. Gotovo i da ne postoje. I o čemu onda on priča? Tako da ako je on ušao u Terra Lunu jer se zezno, džabe njemu što je on u kriptu 8 godina, 9 godina, kad
Zezno se, može on slobodno da ima strpljenje. Strpljenje imaju i mnogi drugi koji su kupovali ove coine, pa gdje su sada? Gdje vam je sada Peer Coin, gdje vam je sada Name Coin, gdje su vam sada svi ovi coini? Poznajete li vi neke coine s ove liste? Eto, i tada je bio neki Terra Coin, pa gdje je sada? Vidite, vrede 17 centi, koliko sada vredi? Sada vredi 0,017. Tako da, strpljenje je bitno, ali ne može se reći treba samo strpljenje. Ne. Sve što treba je samo strpljenje. To je netočno. Prvo što treba je da uđete u kvalitetan projekt. Pa kad uđete u kvalitetan projekt, onda ako se desi neki pad, potone strpljenje, jer kvalitetan projekt će se opet podići. Ali ako ste vi ušli u pogrešan coin i doživjeli katastrofu, kakvo strpljenje? Kakvo strpljenje? Džabe vama strpljenje. Ako se već hvali da je ušao u kripto 2013. Pa gdje su oni koji su kupovali Megacoin, Worldcoin? Eto, oni su strpljivi već 9 godina, pa gdje su ti coini? A tada su bili u vrhu. Tako da ja ne mogu da verujem, uvijek mi se pojave tako neki filozofi koji gluposti lupetaju, a hoće da ispadnu pameti. I obično moraju da se pohvale, ja sam u kriptu od 2013. Koga bre boli uvo koliko si ti u kriptu? Možda si od 2005. u kriptu, od 1800. u kriptu, veze o kriptu nemaš, čim lupaš gluposti. Samo je strpljenje potrebno. Da, kako da ne. Znači, moje mišljenje je da od ovog projekta nema ništa. Naravno, kada bude došao sljedeći bull, naravno da će i Terra da skače, jer u bullu svi skaču, pa i oni propali projekti, i oni skoče, ali ni približno kao što su nekada bili. Tako da, Terra je bila nekada na preko $100, sada je trenutno, evo kao što vidite, na 2,39. Ona možda može u nekom sljedećem bullu, tipa za 3-4 godine, da dođe na maksimalnu cenu. Ja sad dajem primjer, tipa na $15 ili možda $25. Ali oni koji su ušli na 70, na 80, na $100, oni mogu da čekaju i 20, 35 i 100 godina, od Terra nema ništa. Terra sad može da ide gore, dole, ali jednostavno ona je preko 90% u minusu i sad da li će biti $2 ili $10 ili $0,5 ili $7 za onog ko je ušao na visini od $100, njemu je to gubitak od preko 90% i to je to. I to bi bilo to u ovom videu.